Republican Party of India, 5 villages of Manat area zone, haka arpu prataring kaliyo ban penhap perdano ya ke lempung ye lekai kenjat bol besis ngi jongki rangba bala South nem shalor bala penlong Hamadan Shnong Mobidong Southwest Khas Hills District. Hak jinge lekai final hak nigis ngi kamanat kala penlim no da argol lakaway persya ya ke Mobidong but kani kala penlong ya kamanat ban yo ra sendon ya ke nam lado. Habakren hak jinge lang uba lung ke kharbani vice president ulayo ban pensha ya kanongrim trekam jongkani ka party but ulai tho ba ka Republican Party of India kari ka wene ka seng sign perthai jongkari India ka balaseng da Dr. BR Ambedkar but ka jingtmu jongkani ka party kalong ban yada ya kirit pa ke badon hakari India hi baro ka we la pensit penshingan ya ka ka program da ki jingshat na ki hep ki barit jong ka shnong ki balai don lang ha ka ni singi penha pada kilong uba John Sotun president of Meghalaya RPI ba di lengdo district president Southwest Khas Hills district kemen trishnong ki riurang ba bat kiwe party mundo na yi ka ban ai na ka ban ta jong thi ha ka ni ka singi ka ban ta ya ka ba philap penutpor ia kapan penyelekai na kabanta kan ika football akan ika seni kabanta tetang kini ki jing ai kiba red kiba kendiat asal kapan ai ia pi akan ika por kabanta na kalian jong ka party Kerku, kumbang uwe orang ba, siap simau hab atlikisim, wada ni alat di kedai parti, MLS kim ruyo, sentras kim ruyo, nama kini ke parti, kababon la ban pendueng, ban la ban penduk, ya ke jinglang minister Port Delhi, uwe ni haban yo baik benrung apa ke ministry, jangka sarkar India, wada wan ke kongres, wada wan ke BJP, wan ke nak parti, ni haban yo benta, nama begini protek, lain ingin yada, ya ke jaj benda retpaj, ban keren ya ke jingek. Jom di jaj pendiri red patch rilum ke jengi hakan ke dong tan bahkan meba India ibu rogawai tena kata kedau isu kemen sibune bandon bukan ke parti ke bomdon kata ke jing syaniam ne keren persyaniam ini no mereka island dut ban mane kat bangi snubit mangi mereka ada kamdon kena konstitusi ne bala senado ne nongelam jongi ngan ngek bagi jaj pendiri red patch mentah kilajak kendam lut wilayok ipaha ban pule doktor ban pule engineer na mentah kede nak nemtakan ke parti ke jongi kijaj benda hebat ki general san pak mak kimla ban yok ban kimyo ban pule doktor ndai mangi tang lai spa ngalai ban pule doktor kota gomen de nak kata daw pagalong ke jiku ku krau ban ngets kam haki snegi banai ki banwan minister jongi usawan ban bisit ke district ke jongi mla banwan jika jungpi ngin penwan hamo kurwat ban pensyai habe de bukan ke parti bukan orang mujungka da minister jengi Ramdas Athole walong minister Apusan Snem menta ngatharai kala ban yolong minister Apusan Snem haka soka India ndai kane ka parti ngimla wanono banweng lada mla chu ini minister bamenta usar Ramdas Aswale ni haban bu da weipat unong elam jengi parti banlong minister lada klem election yolong minister da bukan parti nama kan ka parti la besut lang hak konstitusi negara India timla bententak delay leru